Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di segmen ini Bang Robert CV akan menjual satu unit rumah dengan spesifikasi sebagai berikut. Dijual satu unit rumah posisi Kampung Jawa, Banda Aceh, tipe 42, luas tanah 50 meter, seharga 250 juta rupiah. Bila berminat, hubungi Bang Robert CV. Bang Robert CV katakan sekali lagi, dijual satu unit rumah posisi Banda Aceh, beralamat di Kampung Jawa, luas tanah 50 meter, tipe 42, seharga 250 juta rupiah. Bila berminat, hubungi Bang Robert CV. For sale is a house unit located in Kampung Jawa, Banda Aceh, with a land area of 50 meters, type 42, for 250 million rupiah guys. If you interested, contact Bang Robert CV. Say one more time. For sale is a house unit located in Kampung Jawa, Banda Aceh, with a land area of 50 meters, type 42, for 215 million rupiah. If interested, contact Bang Robert CV. Dan kita saksikan video klip Bang Robert CV guys. Seperti apa video klipnya? Kita saksikan.
Dan sampai jumpa di segmen berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.